Abo nonsia. Aha, SOMPA 106.5 FM Accra. Ghana de Shmaima, Yamabunya Nachi, and Opay, a branson see a SOMPA Kasiabo, a Somo, Nakasiabui, every SOMPA 106.5 FM Accra, no. And I'm your headquarters, Wokumase, and we are SOMPA 93.1 FM, and SOMPA TV so and Wachi Ayiko 100.9, Wokumase. Adam Fopa Radio, Ewo Paris, France. Takwa Sumpaya 101.1. And Techimai Sumpaya 106.1. Sunyane Sumpaya 98.9. And Kranza Mensonum, Aya Sumpa 90.7. Mankasim, Aya Kingdom 106.1 FM. Decoder so, Baby Radio, one Aya Sumpa FM Live. Your Facebook page, you know, Aya Sumpa 106.5 FM Accra. And a YouTube near Sumpa FM Live. Na decoder na Baby Radio, one day, Aya Sumpa FM. Your YouTube na Aya Sumpa FM Live. Your website, www.sompaonline.com. And some of your kuchini na ubenya stories ahudwa emu de ewo Kanesh Urban Radio so Kaneshi Market wamo apiti moho Doma FM Doma Hinkro 100.7 Ekwoba simpri mu bemaba nana kujejesi company limited anopa nonsia kase bobre ena aso efri Sompa Accra Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Dubois Sebra nemfa yemfa homeopathy so ensa yare nemom homeopathy mu alpha and omega de obi anim se eye Endpoint Homeopathy Clinic anopa fa kokodro ne sere na menhwa de was sete bia mu to say Leicester Ghana Limited ya toothpaste and then a brush and then wo hia wo de chicho wo sia na wanya wo sia bro etu betimi de kokodro asere and then wachi Thomtina 74 mixture eye T74 immune booster papa efie bia wo bewura mu omunta de basa no na che Thomtina 74 mixture ewo ho wo mu na ebu ye chidom am ye di anopa no nsia kase boy asommo ensemo ye di esommo anopa de di makotene no ebini you are tired sorry say Office of the Special Prosecutor OSP Friashansi a womode ebetena ho ape wo hwe ne nkrata mu no ene wo mu hu se abansa ninum ntinyade a pone ketasehye obetumi akọ na yeto so akoyanim no the International Monetary Fund IMF fo nso e de atodwa se Ghana yesika sime pese gina brane ne bedi mu a gise yankasa ye hye ye ho so e wo yesika diem Dr. Samolaye was it say wohwe mampani ni free health policy awoda na di na anoi no wode toto de abaya hodo ababa yetitiri ni woso no de a ene obeka se we na mu edu pa Former Member of Parliament Eweleje Kuku was also a former Deputy Minister of Health Dr. Bernard Okoboy dia tuja say Omampanyi His Excellency John Dramani Mahama wo bona basona edi entia Owura Jojo Chire DVLA Bono afem or the atu apambo anim se wo so 24-hour economy no wo mo yebio na sana mu nsamte ye de ba no pekase mu na populio nso akasa chem se Omampanyi Donald Trump masema mekan na mfa ho ba bia o enti wafa ne se World Cup asem no manemfa waso bonkum na emfa nifa na MP ene anopai jegwe na kase bose mpremo no ye mfa nsom wakenkamfo triple A man ABOAGYE apam dada anope menemena die nyame ahira no akosua ago ABOAGYE wobetimi nso afremi akosua nhira afi je konya TV no so live Facebook SOMPA 106.5 FM Accra hono kwa na wakwa akwohwe bi no wacha ma anu anso anya bi ne ekwe nim TikTok nyina ye toko ho Sompa kro no a Office of the Special Prosecutor Yura Kisejaben enche bia no wobebo so se my days are numbered wokan no ebinom efa so kra de ye teaser ya na ededa de wiase nyina apa no so afa ekoko wie no enkra bai ya efiri high court se ne dwumadi a wodi no ansa na wobeye bibia no wabokọ adu wonfa nkoma attorney general esan se bakọ adu bo a enye wono ene wose woyo nenu na yura tadia sorry wono waben pa wo mrem we private legal practitioner ene wode beto se free asase ya wo mo de yura kisi ajaben office ne ba ya wo mo hwe ne nkratam ene nhyehyɛ bi no ma wo ho an wo mo se da bi
we dey say tie bia ban kete so a na da se bo a wo beda enti wonyini sasan a ne na ne na gya ne aban enti dia ba be kan wo be yo enti se ba se wo ba be kompro ne kete asehye pa dia ene na be ye den se wo be ko no wakon ati aban na we nyina wo boso no ena wo san de beto so se de kura po asan ba beto mu a wo mo se ni nyina age se ko attorney general ho no eno nso wo bu se attorney general no ho na yi no ena esentrofo e wo ho sabre na beche so aban no se ne still ano ebe ban saa se pese kompre ne keta asesha age kwantankura wono no wonfa ne nsan koka ba bia na wonnim benkum nim nifa na wo behweten eno na beboa ama pre ne keta asesha e pese ye kon no ye betimi akon de afiri oman Meka wo se Nana Kojejesi Company Limited anopa no nsia kasebo na wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra. Leicester Ghana Limited ya toothpaste ene ne brush no ejina baba 74 mixture ejina tata na nochi endpoint homeopathic clinic Dr. Duboatin so amano akwaba uni abakosu agwabwaje akosu enhyame ne apam dada no a ye de somo anopai na ye to so no the International Monetary Fund edi atudwa so my Ghana yesi kasam ne ye pese gina yi a ade ba kwasase ene se de fe internal discipline is a wankasa wo be hye wo ho so sika dodo a wodie ene sika wo de bobra wo se de fe no external benefit ne se bia won hye na World Bank anase IMF for se Ghana for monye bosia e bi te na ano $3 billion program ya ye de mfie mi ense hye ma wo mu ye no de abrofo no wo mu ye economics ne be ka say ad hoc measures eni mani mu ya na wo di twitwa bibi so na mom se da bia wo dan se IMF for me boa wo World Bank for me boa no ene de mboa wo eti Ghana ye sikasam ne se ye pede ye friend long term stability dia ejina discipline so ekwan ye befa so ye be hye ye ho so enye se adwumaifo ni kwan so form kra na wo fa wo mo sika ni kwan se wudi na wudi contractors ni kwan se wutue sika ma wo ma na wutua ma wo mo chese oman no anse de sibo ye bra na ensem fata se wo manage wo sikasam yie se de wo ya ankwankwa no wa manage wo sika yie na wan tutu ne ya da bia wo bobosia na da bia ka emene wo adwuma bia nso omututu omusika sam ye no da bia adwuma na eka na di wo monim wo mo spend sika basa budget bia na ho plan na ho CEO chairman manager wan ya obi ade beba ne team bia na wo de nsa bo sika nim na wo mu yi wo ye ne sa de adwuma na da bia beto apen eti sa na Ghana ye no say ye nya budget na ye nya plan anto ho ne anka se de ye bedi ye nie esa na asa yen kopa busia bia mfiri ba bia na da bia de ye ntimi nya kra political talk ni mu no akwa akofa ai mesi dan amamo mu nsha mi besi school amamo mesi school be 1000 na akoka afi o mu se ne school ni besi mu kwan wei 6 months time meye kwan ye wo krom ha nyina afi se wo pe political point na no da bia amonyofo ma mo bre wotimi sa asem okoka ye nkenka wo budget ho wonye wadwene se nka wo ko ha kwaye o mo kwan na enso akwa akogina wo akogya wonum se wo be ye o mo kwan tie ba ye na sika ni ho eti wo kobobosia na de aba be nti da bia ka na ye wom eti amanyofo anum dwa kese oduru krom ha mu nyina enu kina na obi ye nyakanea ensuo na fie bia benya bi kyese ye dwa ye num sa ye mra na budget no a ebia finance minister edebeto wo Dr. Keslato Force edebeto wo no na sa kuro no okokan na okodwa nanum no wo mo budget wo musika nka ho na enso so mampanyina koka emrahye bedwani akoka wo soafo a wo no so hwe ebia kwantempo so akokodwa nanum de wo hwe ahode ne so akodwa nanum tie ne sika ne ni hokore sese ye kope ne ye de mo man ne ye koye nti amanyofo no mudwa bebrebe no etore bia emye ma ye indiscipline ye nhye ye ho so eti IMF fo the International Monetary Fund to Ghana for say there are friend external shock no any external help no say wonhye na mo bi free baby aba ne amamo bosia no entimi fa Ghana enkosi aga na there friend internal discipline say oman no emu no yesi ontoma e wetimi ato na abeto de betimi ya ne aye ne yetu hyeda ne yekoye nim se anya no dia ene Ghana ye nana mu akos 90 job ye bekwa na akwakoye inkobesi abrabo enam amonyofo bo sha akese a woni kapre enso so no akoka na wode bosia eye ne no ena ama Ghana ye mpumto bebre no ene eka emene ye we kase bo sempremo ekobajesi adanse hu ne mapapa wadi award Ghana ha ne abrochire nyina no wono na atwa ntoma si ne kokko de so asene bra na enya nhyase besi ne aboafo abeka ho na no pay ye de ma wo etwagu ba bia ayesemframa na ye wura mu a na ye wura pomodin mu we mampane aboboa no pa wo ye boafo sononko mampane na tena ye nso no wo ye adwuma
Dr. Samolaye ana wode kasa be chese so wo hwe mampani ni free primary health care ya na no wo kokko da na di bobo so wo dodo wa na afa hoi ma manfo ebo wo nsam hye ano a no wode toto de abandada no be ni mfi nwotwe ho a wo be ka ne praying se we no dance no so papa de nti a wo kasa ne se won yade na wode dafie kane no ne yabisa wakodokota se debi wonkom no woni insurance ana ka pre ni ho nanso na free primary health care no wo bia timi kohwe na ho empo wonyade no kohwe owidi hu yade a etetete wo kwan ho obetimi apira wo na Dr. Samolaye wo ka sanse mi nyina no na wo bebobɔ so abeche se wo de se de wo kan Ghana fo begina no asibone a one village one dam wo de fa beto to free primary health care ho one district one factory ya fa beto to free primary health care ho se apomodin no wo ho a na nkwa wo ho a obetimi aye adwuma ama bibia ba fie. This program is bigger than all the programs or policies the MPP did in the last 8 years. And we must be candid and honest in this country. Every Ghanaian will benefit from it. All the 34 million Ghanaians in this country will benefit from this program. When you are free, you are ready, you see these community nurses working in the communities, you can just get there and get. When you look at all the programs, even the MPP did, let's look at free SHS. They are unable to even tell us the number of people who benefited from it. The president says 3 million, the minister said no, it's 5 million. They are in 60s and 70s about exactly the impact of free SHS. Look at one district, one factory. Was it the way a dance so cry say screening no mono, Ubenyan Tiewa Pomudemo, a fair Bama Bambo power Pomudemo, so no, Yeniba and Hoso, as answer Bamba Trema, ya nay, yepa, as an ayarasa, uncle. Me come say SOMPA 106.5 FM Accra na yeto so no emra shebedwani dada no wo leje kuku abatom person so na emre bi echemu so na wo yo so afo abedi echira wo hwempom din so ye Dr. Bernard Okoboy wo se primary health care policy aban yi di aba no wo hye document den krata na wakenkan na wo hu se eye ebeboa wo ba wo form ne pa nipa wo form no a etora bia na ayaresa no enu wo muso Dr. Okoboy se ebetimi abo ne sentwofo di nketa ho eno to sika buto sika bete 1.2 billion Ghana cedis na ban etwa so ode bo initiative no ebetimi abo o my Ghana na abo ma nipa bebre no a empomdi ho dwumadi abo mu se de tra bokoto no wo nso etimi enya ho emfa so. To say that this free primary health care, you can go and check your pressure and things, you don't pay anything. The psychological effect is also commendable. I've read through the whole document. There's an aspect that talks about population-based financing, where let's say when you take Accra, the program can allocate, let's say, 1 million Ghana cedis to Accra. And Lechukuku might get, let's say, based on our population, we'll get, let's say, 40,000 Ghana cedis. And a smaller community constituency might get, let's say, 10,000 Ghana cedis. To do population-based is correct, so that there is not equality. But the good thing also about this population-based financing for promoting and preventing care is that when you take a community, the voter region, let's say you take a community that there's a lot of farming, let's say the Klebi, I like them because of the coffee. If the issue, one of the health issues there is snake bites, then you can now have a program on educating the farmers on how to avoid snake bites using some of this funding instead of waiting for someone to be beaten to come, you know. And sometimes the health officers, they know that the education is necessary, but they might not have the funds to go and do and all that. Eni ayeti ye emra shebedwani dada no weleje kuku abatom person so no yo so afo abedi echa no hwempom din sam so aban dada na breso Dr. Bernard Okoboy on the sansem yetudwa so mpaka sebo ye de asomo anopai na no yewura ne kwe efre na na oponchecheku e de ne kwoto e wo DVL nkrabata hodo wo mo abiebie wo ha ewie san de ho list kura bai e ma so mpaka se so ye bo so de mawo echere me no a no wo che se wo mo ye adwuma anadwomu ni nyina te se de Christ ba ya na woni asuafo no yo no ye du ba bia Peter no mko ya no wo munya nam na we de enam no e ba kura abro so e ma esew no wo mo etete kura ma osan kokko pie foforo dim enti bunu mantem mo nso wono ma hye adwuma se eno owura jojo kire pani a woda no se bunu mantan no kwankyerefo a woda Driver Vehicle License and Authority. Womo anono. Wofra adwuma opambo se womre na 24-hour economy no. Womo nso ahye won de ase e wo sunwane na se de mu nsente no. Wo kire ebere ni sei. Nyamado 24-hour service. His Excellency Yeboah Apron. Na ye one of his agenda. Nyame chade yensu DVL a starting
you started with this Monday. Since you are extending your service hours from 5 to 10 o'clock. Nanke Senke yet 3 shifts, but for now we are doing 2 shifts. 2 shifts means from 6 o'clock, first shift here, 6 o'clock to 2. Now second from 2 to 10 o'clock. And you know, say after 5 now, Obia or Puma Tuma, no Obia where you in Yamano. After 5 no Obitimamba. Abba. Ewiena was actually said, we no nya say bia. Wamudi twamofre e de aba ba yenka edumbi o sha manfo bo se won be ya dwuma no ayede ni hode e de ade hye no won ma somo mo sompa onyam ncha de ye ne regional commander edidi nkomo eno ma ye de letter by nti no ma ye men na omo e guide DVL ene client a omo ba no security e yo okay obeba be hia police wo bukuti tuo a omo de e guide office no both workers and the clients no mobile. Yera George Chire DVL adwuma ko no bonoman tamu na henkro sonwa ne ba bia 98.9 sompa wo no wonne da wo ma no wonne na adwuma pambo ene di nkomo yi Meka wo se kasebo ewutie free SOMPA 106.5 FM Accra eko ba simpri mu be maba a woton adansie hu ne ma hyase kwa wieye na kache na ye kamfo de ama wo enti se wutie SOMPA kasebo na emu ye woda eko ba simpri mu be maba se menka nkyere wo se elder doctor Nana Kwadwo Jesse Company Limited na dwuma panti waje abasobo wo Ghana ene amonone adansie hu niema biara wo pe Ghana fo mo wabrochire wo bia besi niema wo se mantam dunsia na babia de wani bechire bia wo ho babia ni wo kwa eko ba simpri mu be maba wunya ne branches ni bi wo ho eti se ye nado plywood building wire cement iron rods roofing sheets ni nyina ebi wo na kache Central Steel for abanabaso na no best distributor of the year ena eno achi wo se bra na beje free consultation wunya de edine design ne bechire no obechire wo se wo chance akɔwie se ase no wo behia bia cement 500 and asa 1000 obeka chawo se wo behia blocks be 2000 chese obechire wo ntu betimi calculate if say Yesu Kristo kura no wo the parable be to just hwan na ebesi dan a won tena se mu hu akonta ko na ne ekoba simpri mo be maba enkobu hu akonta na dan wo chance ya wawie ente se mfimfi na aka ho obi echemo ne yeserew na Kwadwo Jesse Company Limited nie adansie hu ne papa nie free delivery nso wo ho ye de go kemu ne de akwa ma wo kwa enti bomodin ase kuma se ne nkran ne mantam dunsie ne nyina wo be frɛ 020 435540 020 435540 Ekoba simpri mu be maba yetene so na ye sorry Leicester Ghana Limited the young street paste and the brush aba mesia no pese kakra na me wo se no etuti media kokodro sre de young street paste and the brush wo de chichi wo sia white ne ma wo si ye fita heba wosimu ntokro eye wosimu adwuma wo tachirama ne wo dodom wo numu asante ya bamu no wo kasa na wo kasa wano na wo de wonsa akata wano no bra na efa yas heba no total care no nso ho ena gel no nso ho emu bia wo benya bia wo de chichi wo sia wanya wo sia bro ma wo sia ni nye se nyankopon de ne begu wanum ma wo se na ninye se twedi ampo nyankopon wode ubegu nanum obi wo ha da bia wo sisu moja wonim de ntia wo sisu moja no wo ka twedi ampo nyankopon se waye mabro emfa na ade mbegu ye ba bia ade mbegu ye de wonni ni ba kokra ena nyame busa asen ne se because asen so a living thing ena obusa asen ne se na ade na wo sisu moja wo se rado wan fa ma meto ye saa be ma no saa oba na ade mbegu manum no won fa yan toothpaste ntwitwi eti na da bia mi su moja no na nko de yan toothpaste ne brush whitening total care gel any hair ban ne twitwi yanka nye ne se nka mi su moja yo enye ne se nso kakra bia mesemese kikime na afi wo se yare yan toothpaste and the brush and our system and come from our say wo de twitwi no a wo beda nyame asese obegu wanum enti wo enkran no afre 050 1619588 050 1619588 and akumasi 050 1390338 050 1390338 na wodem Endpoint Homeopathy Clinic Dr. Duboatini Endpoint Homeopathy Clinic wayare sapapa no Endpoint Homeopathy Clinic homeopathy mo alpha and omega Endpoint Homeopathy Clinic ye cha free scan e de cha ye de ma ema ene mema wo ye oba be hwe wa wodiem wo ye be ma be hwe prostate no ye nye o kapre ye nye o dama
Endpoint Homeopathy Clinic, you won't feed the ankasa. Endpoint Homeopathy Clinic, yet here, Jumanase. Endpoint Homeopathy Clinic, physiotherapy near, massage near. Endpoint Homeopathy Clinic, obey your for homeopathy, so I'm wafa oba. Endpoint Homeopathy Clinic, prostate in men, you better was yes a banche. Endpoint Homeopathy Clinic, premature ejaculation, bema unu obey to quine, ya spakia, akrankia, obana bemu bunwasha ne shed say, well, quedman and number about betwaso. Bemena. Mr. Obra endpoint na bitters na one nomono who say unkosia gabra niemfa homeopathy so yen kenya ni peduano na yenya wo fine endpoint homeopathy clinic sebra na de fa ni low sperm count no a be ma wuso so obi benye moyere bra niemfa enuo papa mawo ye fa homeopathy so na nkwamo no enya hoden we nyina eye endpoint homeopathy clinic se wo komase ye kronoma boahia wo won kran so a shell sign board spenters kwa no so enti physiotherapy ni massage ni nyina echi no wo ba na wo frɛ Dr. Dubois wono abefa or mexo call befre wo back wonye jesa wo bre ne ho ase pa 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 endpoint homeopathy clinic yasum na mami musa wo se de ntie yare edu ni padue mo frusane ene se wo immune system no ayemre immune system no nyankopon wo yenyansafo wo de hye ni padue nti sa sojafo a wo mo ebo oman bi ahoban wo mo so ne bo ni padua no hoban eti ebre bi a wo be yare ene infection anajo wodun so bebransa na ade ache ekroto ho a chance na ewu anase stomach ulcer na kyerese immune system no waboho edro me kan fama wo no eye titidudo no a ye fa ne 74 mixture eye T74 titidudo no ene aye ne tise nsuo enuane no na ewo mu no ewo mu saa T74 di DHC afra na FDA agye atomu na me kan fo de ama wo first center table no so first wo kitchen first wo hall first wo bedroom wonom na no pa awia ne enumre woni yare tonkwanta wa pai enti 74 mixture T74 ene agye atomu o kan shi drug lane Kumasi Ashtown it is a wo 0246073498 0246073498 na with them 74 mixture T74 edro maba yenyare ansa ne anom wo no na immune system no nya hoden etide bia wugina wona so se aboa papo meka wo se sompa kase bo na wutie fi sompa 106.5 FM Accra. TV Emma Akatuapa. Okre Emma Akatuapa pampa abusua ye de wasem wa mo se watwen ye kowie kase no na ye kwa amonone Poplio ya wotoso edu enan ne nchen ne ye koi na enche bia na America mampani Donald Trump ebeka sai popu edi akura wo baaye no ewom so wo firi America de nanso eba bibia mu senko yeso osigina ye pa wotimita bia chi a ne wamoa se obese be ma bia ye huna no ane ba bia adwojo na sanse mi nyina wo kan ye anche na popu ba Cameroon ne no nso wo be kan sam kire bibifo titru ene wo mo ebeto wo mo nanom ne wo mo janom nkoa no eno wo be kasa kire wo mo a wakomato wo nyem na popu se wonya se wone mampani Trump eba bedi twema mentwe na we kan we abeyi ano na we kan we aba beyi ano na sade populio wo kan no wo de abusua yentie nomra. There's been a certain narrative that has not been accurate in all of its aspects, but because of the political situation created when on the first day of the trip, the President of the United States made some comments about myself. Much of what has been written since then has been more commentary on commentary, trying to interpret what has been said. Just one little example, the talk that I gave at the prayer meeting for peace a couple days ago was prepared 2 weeks ago, well before the President ever commented on myself and on the message of peace that I am promoting. And yet, as it happens, it was looked at as if I was trying to debate again the President, which is not my interest at all. And we or Tromane some Pacassie,
no watch us at the Obekane Cameroon Nibiano, and yes, Abia de Trump kind of walk Yano. Nemum, now what the church said, Eduba Bia, ye Cassica, ye de Boama at the Cherepa AKOSUA, yes, ye binho, ye Papomudem Pasica, yes, and as Keniho, Nanso, ye Pesica de a contra quadia, and ye Musani and Saka, a yes, aho, and a new 24. Nemum, and yes, Abia, one a trampo, per se, or mobidi, my men. We Oman this year quantity be a copia cotia. Cassibo de Sum free SOMPA 106.5 FM Accra no Ebreno Ason. Ye come say a free hano. A fire headquarters a wokumase a SOMPA 93.1 FM. Tanson a SOMPA TV so Ayiko 100.9 wokumase Adam Fapa Radio. Ewo Paris France Takwa SOMPA a 101.1. Techima SOMPA 106.1 Sunyana SOMPA 98.9. And Kranza Mensonum a SOMPA 90.7 Mankasim a Kingdom 106.1 FM decoder so baby radio one wo share a SOMPA FM your Facebook page you know a SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube a SOMPA FM live and your TikTok no a SOMPA 106.5 FM Accra your website here www.sompaonline.com Kanesh Urban Radio so e wo Kaneshi Market Doma FM Doma Hinkro a 100.7 100.7 e hona ubenya e ko ba simply mu be ma banana kadwegesi company limited na no panonsia kasebo no achechire no de asoa ena wo boye chidomo sebra na beji adansi ho niema nyina endpoint homeopathy clinic Dr. Duboate to nsafro sebra kronoma bo hia komase na nkran so shell signpost printers kwana so tema community 22 ba konso ho nti wo friend 0244867068 and with them 0244867068 na endpoint homeopathy clinic so no wa ye wo fine Leicester Ghana Limited so betimi asre jeja ho afiri wo mu te sa akosua ABOAGYE da bia ni ho atwa mu a won sere ya na chese wo de yas toothpaste no and then the brush wo de chichu si fi se no na ye de chichu ye si etimi sere wa kokodrom no toothpaste na de chichu si na ansia ye fese na woni mu aye hwem se ti da bia pese okasa eti Leicester Ghana Limited yas toothpaste and the brush na make am for the amawo tonti na 74 mecha ye T74 and wo se wo somo na chese emin booster papa and no ne be ye wo ye ensem ye de emma anopai de de makotene no ebini Office of the Special Prosecutor ya na no one mo say ni dwumadi a obedie kwadu bobia wonfa ma attorney general no yelu atade sorry say firi ahyase na wo mo hu se tie bia bankesim ensa ekuta ni duem. The International Monetary Fund IMF for the futu Ghana for say there be a year some more before mononia bananya no and a best solve your problem ama ya na see how ne besia no kwan na mom ne yen hye ho so na sikadie basa project yen ya adwene se ye na ye obi bi amonyoni bi akodwa nanum eti de financial discipline no eno na Ghana man no ye hia ene Dr. Samolaye se wohwe abandada no niema obeye nyina no wode totoma mpanin dia na no ye free primary health care woye ho a anka obeye no e de achende aka sansem kroya na Dr. Bernardo Koboy emrebi atwam no yo so afo be de akira wo hwempom din sem so abo amane se nkrata no efa primary health care policy no wakenkan na wo hu se eye ebetimi abo nipa a wo mo fom no 24-hour economy no se de na no ye rani kwe kan kire na oponchecheku DVL office say officer wo mobie ni nyina eye bi no ora George okire bono mantamu oso wo ma hye won de ase afi ye kwama no ne ena mampanin Trump nsem a wokan no population zo abeyi ano se woni mampanin ne twema mentwe bia o na mom de na ewo ho ena no wo ka yeni ye de kase boy so mo no pay eyemme de nyame ye hyira no odome no a emfa AKOSUA ABOAGYE wobetimi so afrem AKOSUA nhyira mene medoba triple A man ABOAGYE apam dada Munde dinam se menya foreign call. Hello papa wodoba do be ani o se me free London eko US o na no kwade wo kurukura fra me bo mamania na papa mo hote sen awurade aduma haboko na kujejesi eko bo sempene mo de woton adansi ho niam no nso wo hye ho de wo hye ho eko ba mesi wo bo aduma kura sre kane no a na woduru US won so manfo bo ndin sa na papa US hakura de na kujejesi company limited age ba bia wo Holland, Germany, France, Italy, London, Canada. Eba
adansie ho nneɛma dia obia se nana kɔgyegye si company limited na mate se wobie depo kɛsie bi ɛwɔ kasoa ɛho na wobia koto adansie ho nneɛma na ɛyɛ no kora papa ɛyɛ no kora paa a police station nkyɛn hɔ a ɛkoɔ ba sempere mu no ɔnyɛ mmerɛda hwɛ wɔakura no miɛnsa mua ɛna wabia no foforɔ yi awo baako wɔ bua kwasɛ paase kumase ɛne baako nso pokua se nkran ha obia se nana kɔdwogyasi ɛyɛ bɛma ba ɛwɔ dansie mu wɔtɔn cement iron rods banding wires ɛnadoa plywood ɛnkyɛnse ɛde bɔ dansoɔ te sɛ biribia ɛde hyɛ ɛdansie aseɛ de kɔ wie depo no nyinaa nso ɛyɛ tufoɔ boɔ wode kukaa mu a wɔde kɔgya free Accra we Kaswa Depot, any Pokrasi de Anokra Tonchaya, was some of Akoteman, Tantra Hill, Iron City, Amanfrum, was some beer depot Kasianso or Koshiman, Kumasi Sapasi de Porokra Danchaya, a Biswa Magazine Road, head office no, were beer depot Kasianso or the Dientum, a Joshua Accra Road, from a swat opposite Alaji Celia, and Papa Meboshan. Tanoso, Breman, and a Manfrum. Numbers of man for the Frey 0244 313 752 and 0244 41 93 93. Nana Kujesi Company Limited. A Kuabas in Primo. Ghana Bishmaima, Munia Bakusia Guabuaji News. Sompa 106.5 FM Accra. Yedijumedia Bia by the Boyan Cassia Brabo. I offend a Sompa Rhapsody. A Sompa Rhapsody. A Bossu Efi Ejuada, Ekosi Efiada, and upon Mochikosi and upon Nundu Pepe, 8 a.m. to 10 a.m. Intishia radio counselors, Reverend Professor Joseph Osafwadu, or your clinical psychologist, now your theologian, our being what Abrabomunim dear, and Yakosia Guabuaje, and will radio so Ejuada Ekosi Efiada, 8 a.m. to 10 a.m. Now Benya Abrabomunyansa, Yabamo do Anamo SCCE, Sabibimpo and AKOSUA Abrabomua, I wouldn't name near Sasawaya, and yet see Mayan Tufu, I was some power rhapsody so now what do Anamo SCCE. In a world filled with pressure, emotional burdens, broken relationships, and silent struggle, Sompa Rhapsody emerges as a timely and transformative radio counseling program designed to bring healing, clarity, and hope to individuals and families. Ente ya mwanka samudio, yepesa abrabone ya mremau, yepesa wudinim die ebobra, yepesa isiwi. Ente shanonson, ejuada ekosi efiada, 8 a.m. to 10 a.m. anopebia. Netie Sompa Rhapsody, na wabrabo ebesisa. Sompa Rhapsody, yedie nidaso abro. Sompa Rhapsody. A Sompa Rhapsody. We radio counselors. A chain. So mo bebo. Hey medo edrano pa wutimi to boase etwitwiwusi o ado na so ni se medie mede yas toothpaste and the brush and the twitwi mesima menya homka senti na ye bokoi na medie me all time favorite yas herbal toothpaste and the brush aboa me amasesei menum so a enwunu anasa de ehia meself fem me biem na wo hwasa mesi ayefita sesrecha homa na et brightens yas whitening toothpaste and then the brush and then we do shimmy. And then I was seeing a fee. Na yas total care gel toothpaste and then the brush ni dear. A bow se ho ban. Demu ni nyina. E ma wonu mu ye sham. Oh yes. And do yas herba, yas whitening, and the yas total care gel toothpaste and then the brush. Abusian chamfa. Se wo pedudu 2 e won kran ha. For Leicester Ghana Limited and was 050 161 9588. Leicester Ghana Limited and the yas toothpaste mo ahodo and the brush abadwa so abeboye tontonte yanum sane afa adwen ne afa adwen ampa say na nim say brebi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebo nipadua no emo immune support enti obi onum bie no abrebia ne ho den tonti na 74 yin so yaye no sensuo krokrowa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa ankafi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hodin mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoden ni apomuden ko a woko pharmacy ana ba bia to no bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fafuro ana obi a o manufo ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 050 162 8931 and 0246 073 498 FDA agi adwadi nkratoi atom
Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim sesa ye prostate. Na baby omutibi ye screening. Ema uhuni ye etu asia. Na eye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase eye kidney, eye liver problem. Wofa baby ena ajujuo. Na the friend premature ejaculation no a. Be maybe a wone wodofo akwa kweshia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa. Ema ne mema mo pa wo. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wofa baby na ajujuo. Kidney problem, prostate dear. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ube hu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo Kronoma boy here. Ena Accra hanso so dear. Womo gine mu ankasa. Ewo Spintex baby friend share signboard no. Hudu ona ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebetro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Womo de mufua. Hi, you're from me, Abna Ruthie. From Monday through to Friday, 1 p.m. to 3 p.m. sharp. Shame, I was SOMPA 106.5 FM. Midday SOMPA Delight. Bro, SOMPA Delight, a social entertainment program. Ebema entertainment, information, and education. Onia, sawati de wahoni nadida. Afi, and anya dance no eba. SOMPA Delight is a unique blend of entertainment and purposeful conversation. Frobi, no be Frobi, no be so Frobi. Nakashane say, Abna Ruthie, I was SOMPA 106.5 FM. Now, ode SOMPA Delight, bro. SOMPA Delight, where entertainment meets impact. 106.5. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene efa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem. Wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je no Ghana ha. Ene amono ne enya asem ketewa. Wo mu je international awards ahodo, wo mu je local awards ahodo. Na anu nso na wo mu bie the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim ha no ebi ni ba bia je 21st Clinic in Kwa. Woman dear bibidro and the best on ya no masa the machine account. Eya sabia yare bia wutimi de kone mama de pa ko woma gidi wo mu pa no. Eya sciatica and a stroke nso de kwa. Diabetes ne hypertension ne ade ne ade. Ghana ha ba bia wo mu ho. Enkran ha. Se ye wo Tantra Hill runabout. Se wo free enkran eba. Ye wo wonsa nifa so. Wo fra masaman so na eba nso a wonsa bonkum so. E ho na wo behu ye. Fre 0540311311 0540311311. There's a 21st Clinic. Still, woman is sciatica expert. In the stillness of the morning, before the noise of the day begins, there is a sound rising, a sound of prayer, a sound of power, and a sound of victory. Yamawakwaba was SOMPA First Service. I was SOMPA TV, ne SOMPA Radio. Your early morning altar of encounter. Join Bishop Abesaki Kwampo. Onyankopon di fa wastra no ewiye brim. Enam ne nsaso ama onyankopon we ya won wade pi. Through this prophetic platform, destinies are aligned, burdens are lifted, and lives are transformed. We need to teach us SOMPA First Service. Our home enye TV program keke. Eye bra osro ne asasi hia. Eye bro Nyankopon kasa chenema. Set your alarm, tell a friend, gather your family, and let the Spirit of God reposition your life. Ma SOMPA First Service entwa wo ho hoda. Eye dwada kusi efiada anopa. Anopa no num kusi anopa no nsie. Fa woda no nyina share radens na erade beye. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I said this is our own, let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own, let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own, let's cherish our own. Women's Premier League is back again. And the what dog can one, and EJ can one, the Russian one, the what dog can one, and EJ can one, the Russian one, a